Raznovrsnim kulturno-umjetničkim programom i slavskim obredom osvještanja slavskog kolača i žita, zaposleni i mališani u Dječjem centru Bubamara obilježili su danas svoju krsnu slavu, Svetog Nikolu. Mališani nisu krili zadovoljstvo jer je praznik Svetoga Nikole zakucao na Bubamarina vrata. O, veliki svetelj, imam samo jednu želj, a ona je tako mala, želim samo reći hvala za sva dobra djela, eto to sam reći htjela. Ti pomažeš uvijek svima, bolesnima, nesrećnima. Nastavi da dobra činiš, da sve ljude ujediniš, da živimo svi u slozi, Svetitelju ti pomozi. Svakog decembra u božićnom postu djeca se raduju najdražim gostima. U kući, u crkvi, vrtiću i školi tropare pjevaju Svetome Nikoli. Mirlikijski otac dušom bi divota, Svetitelj postade za svoga života. Čudotvorac bio, nedužne branio, mornaru štitio, siromašne hranio. Starca skromnog Gospod ubraja u svece, Sveti Nikola je zaštitnik sve djece. Direktorica ove ustanove Vanja Jugović istakla je da su se proslavi i dočeku Svetog Nikole najviše radovali mališani, te da su ove godine odlučili da krsnu slavu proslave skromno pod svojim krovom sa minimalnim brojem zvanica i u skladu sa svim pravoslavnim običajima. Za nas najsrećniji dan. U godini djeca se raduju Nikoli kao zaštitniku djece prije svega, ali i nekome ko će im donijeti puno slatkiša i poklona. Će nam se predstaviti sa koreografijama divna i Sveti Nikola, gotovo sve vrtićke grupe. Male jaslačke nismo uključivali u ovo, oni su nam previše mali, ali za koju godinu i oni će porasti pa će učestvovati u ovakvim priredbama. Kum slave ove godine bio je načelnik opštine Pale Boško Jugović, koji je slavljenicima čestitao krsnu slavu i najavio proširenje vrtića sljedeće godine. Nismo mogli na ljepši način početi ove praznike, sve koje nas očekuju, nego ovdje lomljenjem slavskog kolača u obdaništu Bubamara. Zaista jedan prelijep ambijent i ja želim u ime lokalne uprave, u svoje lično ime, da im čestitam prije svega Nikoldan, da im zaželim mnogo zdravlja, sreće njima, njihovim porodicama i naravno da ih bude što više. Naša želja je i potreba da u toku iduće godine proširimo obdanište i radimo uveliko na tom projektu. Imamo obećanja i od Vlade Republike Srpske, odnosno predsjednice gospođe Željke Cvijanović, da ćemo dobiti određena sredstva da uložimo u to, ali i neovisno od toga moja želja je da ponovo i to obdanište bude malo, odnosno tijesno, da se traži mjesto više, jer jedino u što možemo sad u ovom trenutku da se oslonimo je to zaista ulaganje u djecu, u mlade i vidite kako je to prije svega jedna ljepota i mladost. Jugović je zahvalio i svim dosadašnjim direktorima na uloženom trudu koji je rezultirao time da ovo obdanište postane jedna respektabilna vaspitno-obrazovna ustanova. U okviru programa Mališani vrtića Bubamara slikovito su dočarali podizanje zdravice i tradicionalnu proslavu krsne slave po svim pravoslavnim običajima. Bubamara će 26. decembra održati novogodišnju predstavu Čarobni štapić u Kulturno-sportskom centru Pale, te tom prilikom podijeliti novogodišnje paketiće svojim mališanima.